Citizen Amendment Act CAA chu January ni som sang ni som hnia tangin man tran hania du lo na lan tir na ala top le theilo hedan hi India rama Hindulal ram din na tura rabi pahni na ani ti kan thia mai ome kum sang ni som pako kum lai hola khan sarkarin Jammu and Kashmir in hung big na le achan vo tarlan na Article 370 chu athriata Jammu and Kashmir chu mun hnia phelzui ni in Central Sarkar thu nei na hnuai Union Territory ya ada zui le tabok hani kha hei hi firfiak ten in khwarna ta na he state an hmang thin ti top na tan le India ram in pum khatna tan dan pui ran nei thei state anom hi thil dikani lo tia thria ane chumi hnuwa chuan sa khoti big nein citizenship amendment bill chu danangin apom le taboka heng zongjong hi Hindu Rashtra a India siama tumkonga dal tulung lian ber Muslim te clear shana turti po hairual hanilo politics a chuan an party su khlek le ngai dana zirin chithumin an on lam hi soi thei hania chungte chu left wing center le right wing hantia India politics su khlek atang chuan left lam hian mimal tb komlova inangtlanga ram kai hruaina anona akal lok zwal te chu communism rim hannam ta thina right lam hian mimal zalena an thupui ve thunga akal filor te chuan fascism anon thunga sa khuwa le namte vunrong manga in clearna te chu an politics chopui ani ve thunga ne on big lutuk nei lova omte chu centera hian anda thin bokane he politics a in thrui pona hi CAA du lo lantir na le Jeniwa tharum thona chuaka khan arina sa hlea left wing lama hian CPIM le athurual puite anoma right wing lama hian BJP aum ve thunga CAA bi ka phei chuan right wing lamin Congress tiamin left wing party te chu thudik lo le hlauna thedara anpua left wing lam hian right wing party BJP chu sa khomanga India ram then than tuma anpu ve thunga ne India rama Hindulal ram lo lang tur kan be channa po hi Hindu ramatana du tu right wing party te clearna tangin hania akal kong ni tura an ngai tuadan social media tanga ron langte mangin kan chui chho ve don ane Citizenship Amendment Act hi an man velo na state tan chuan a hlau omlo tia soi ani fo thina hei hi Mizoram Sarkar tanfung le alom na ber po ni na langane ma se sa khuan manga in clear ne ro chu a hring chuak chiang hle ti phatrual ani lo India ram thenom ram pathuma sa khotlem jok te tan khwale tuini na ol sam jokin a hong khania alaimu ber chu ti du da tuar te tan India ram hi tlan lu na niro se tinia Muslim ram hi sa khotlem jok ti du da thin rama apu mai ba ka sa khotlem jok kanina Myanmar re ro chu a huam tel tir du tami alo thunga Myanmar a phei chuan Rohingya te chimi tumna alo thleng to a mi noi tel anral tlana khovelin anlaka chetna adem lai hian India ro chuan CAA a abeng achungong luitlat thunga Abdulamin sa khoming clear lovin sa khotlem jok ti tal ni se in clear na omlowang tilom loma se sarkar chuan pass ani to dan hi en non atum lo hle CAA hi India a sa khozalena ti chiat na nia ngai ani tareng boka Supreme Court lama khin ni in heti chung hian engtia dodal na po tok se sarkar chuan manzui atum thu huai takin asoi thungane Muslim tetan lau tu ro omlo tireng chung si hian atum bere ro chu sa khuana manga khwale tui chung nung siam ania CAA hi second class citizen a Muslim te siam na turani ti chu hairual ani lo bokane Muslim ram pathum Pakistan Bangladesh le Afghanistan atanga sa khotlem jok ron lu te hi CAA in sa khodanga huam tel tir te hi chu uihum tak me ubak anom lawane heng ramatanga ron lut tambere ro chu danlova Muslim ron lut te ania Bangladesh phei chu khovela mihring bi na berni in India rama an ron lut na sa hle asama khuale tui dik tak ti chiana tur
National Register of Citizens an nei trum khan minwai tam tak chu Bangladesh atang hian dan lovin an ron luta khwale tuini na po an nei lo ti mu chuania atamber chu Muslim ani ta nge bokane NRC hi atira India rampuma kalpui tumania Union Home Minister Amit Shah pheichuan asoi huai hle ani kha mase BJP sangoi zon puite nge poin an do dalta ka wangin Narendra Modi chuan kalpui ani lo tur thu asoi le hnuwa CAA pasani hnuwa NRC hi kalpui ningat se chuan Muslim pemlut hi maktaduai tel chua ani dona hetatrang hian CAA hi ti duda tuar sa khotlem zok hum himna turain apialama thil tum thuk zo kanei ti chu alang chiang ome hemai ba ka hian tunhnaya India rama mihring pungchak lutuk tur khuwa khirna tur chu sarkarin angai tuale tran der to a India hi khovela mihring tamlama patni na kania wagin thiltiom takpo ani mel hle hepo hi nupui pakhat aya tam nei theile fanga lama khovela tluk tuam lo nam Muslim te in tha pungchak lutuk tur khuwa khirna turanga ngai omboka Hindu te chuan kalpui ngei chi ani e anti mia mayane CAA pomani rual chi a poimo ta chu sa khotlem zok ril fiana anita a hei hi Uniform Civil Code kumsang ni somnia parliamenta phar tumanga soi India rampuma kalpui ani theina tura tranfung tur chu anita ne India ram state pasaria Hindu te hi sa khotlem zok kania Jammu and Kashmir le Lakshadweep te hi Muslim tamna state ni in Punjab chu Sikh tamna ani ve thunga Abak zong Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram le Nagaland te chuan Christian antam berane Uniform Civil Code a hian sa khotam ber ti dan zul zui ni don ta se heng state a hian man thei ani ve don lo ma se CAA an pas nu loka khan Supreme Court of India chuan sa khotlem zok hi state ta nilovin India rampuma man turani tin thu buai pakhat tarema Hindu sa khotlem na state ta chuan minority ya da ve phut na thu buai ani nge ne he court thutluk nang hi chuan sa khotlem zok chu India rampuma sa khotlem zok ani maya chutiang chi chuan sa khotam zok po ania state inom zia nei lobane heta tak hian thil anokta a UCC chu India rampuma man ni don ta se dodal theilovin man ani to don tinane Uniform Civil Code hi hansoi zau ta hretila India rampum pui kai hruaina tur dan pakhat man ania personal law anti mai sa khwana le nam chin dan manga in nei le in thrente rolua fashalak le dan dang kan nei India rama in khairwal lo tak mai chu dan pakhatin min khairwal to don ane thilthar hani lem lo UCC hi kumsang khazariat somlia khan British sarkar chuan India man turin halo duang to a India mi Hindu haniamo Muslim haniamo clear lova rorel na pakhat manga kai hruai theina tur ania kumsang khazakwa somli paruka India dan puyan zia hun lai po khan teltura rotna halom to a sa khotlem zok dangten andu lo wangin Directive Principle of State Policy ya da anita thungane UCC hi BJP chuan India rampuma mantumin manifesto wa atar langkal to a Hindu Rashtra kalkong poimo tak ani mia wangin ati hlotlin ngei po arinom hle ram pakhat dan pakhat ti hi UCC lai mu ber ania he dan hi manani huna chuan namle sa khosang sang te chuan kan khoti dan kan ti ve thei to don lawani BJP in atui pui dana hian India rampuma Hindu ti dan manga in kai hruaina siam theina rem chang amulian hle tinania heta phei hi chuan sa khoti dan nuai chimi atum chu Hindu sa khwa tanga peng ni lo sa khodang zong ani tamai ome UCC hi Muslim te chuan an sa khodan man theilo na tura ngain an lo do ngar to bokane sa khwana le nam boi pui ngai lova rorel na kalpui ani theina turte mi zong intluk tlana turte ramin pum khatna mai ba ka kongenge mochena sa kho zalen na te akken tel theina lai a oma
hei hi UCC man ani huna sarkar tanfung ber tur po ni in alang bokane uniform civil code man ani huna chuan sa khotlem jok minority hril fiana thar om lovek chuan ham thatna chanvo an nei te chu thai bovin om tonga sa khodang pungtur venatur population control law te India ramatranga chuak tura NRC kalpui te po chu ala thleng ngei don ni na langane bong tal khap sa khodang ni poimo man lo te thlengin India rama kalpui ani tonga thuoi lova kalphung thar do dal tu te met mit tur la chu an nei thakop mai khovel huwa po tharum thoa duai haulo an sa khuwa ruichila hindut wa bak thu pui nei lo basrang dalte VHP te chu an kudle kepoimo tak an ni don ni na langane chuaya olsam kan ni na ti chiang turle kardang poimo zongjong pakhata thun khom vek po soirik ani le towa hei hi dan lek ko konga atangkai thei viau don bok ni na langane Citizenship Amendment ekang che in hengdan Hindulal ramdina tura poimo te hi India ramta na thatu rang taka lang ania lelama right wing lamina anduang taka an man tangkai thei tur vek kani boka parlamenta chhop chua ani baka dananga man hani reng rengin India ta na athatna turzel hi sarkarin tranfunga ahman tur chune right wing mi le sa te chuan Hindulal ram lo lang tur chu wana te khian lantirin omtoa achiar thiam lo chu mimol top kho kan ni ye antia hei hi India ram maba kan i don chuan kan sa khuana le kan nam him lo theina kong chu zau taka honin a om don tialang muslim chia loman bitum kan ti mai thei an sa khopeng ni lo sa khodang Christian na phei chu ralpui phiara phiar po kan ngai lo ti hi riat sa ania ramle namtan tong trai anga ye